twongeye kubasana nshuti bavandimwe muduke ku murongo wacu Upana Media TV kibisanzwe twongeye kubabwira nti mwaramutse abandi mwiriwe bitewe naho muherereye. Uyu munsi turi tariki 25 z'ukwezi kwa kabiri 2026 turi kuwa gatatu ubwo tugiye kubagezaho inkuru y'uyu munsi. Uyu munsi rero amakuru yacu turayahera n'ubundi muri Nord Kivu ndetse tuyasoreze mu Minembwe tubabwira n'amakuru mu Minembwe uko byifashe kugeza isaha nuko ku munsi w'ejo byiriwe, kandi dukomeza kwihanganisha abantu bari mu bice bitandukanye byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hirya no hino ku isi. Inshuti n'abavandimwe bakomeje kubura intwari zirimo Lieutenant Colonel Wiringoma waraye adukuwemo mu by'ukuri byashengusha imitima ya benshi, kandi tukomeje kubabwira ngo mukomeze kwihangana. Amakuru yacu rero turahita tuyakomereza rero muri Nord Kivu kuko twari twabugiye ku munsi w'ejo mu by'ukuri mu bice bitandukanye by'iyo hirya, ariko hagiye hagaragara imirwano itandukanye, ariko kandi mu by'ukuri aho FARDC ndetse n'abazalendo bari bafashe barahakuwe hose kugeza ubu nyine muri karagare twavuga ko muri gace twavuga ko M23 imeze neza. Urugamba rwo ku munsi cyangwa se urupfu rwa Colonel Wiringoma rwashengushe imitima ya benshi, ariko kandi yapfuye ari ku rugamba cyangwa se yapfuye ari ku muheto wo kugarura amahoro mu karere cyangwa se mu burasirazuba bwa Kongo. Reka tumeze tumwifuriza iruhuko ridashira, kandi tuzamusanga twese niyo nzira imwe, gusa asanze intwari Generale Makanika ndetse yari n'inshuti ye. Nubwo bimeze gutyo kandi benshi bakomeje kwibaza urugendo rw'intambara naho iri kugana bitewe n'imbaraga FARDC cyangwa se leta ya Kongo iri gushiramo, mu gihe benshi batekereza ko wenda byaba ari cyo gihe cyo kugira ngo amahoro yongere aboneke, kuko murabizi ko bari muri CCLFR, kandi leta ya Kongo siko yabibonye cyangwa siko yabikoze, ahubwo yabonyeho umwanya wo kuba yagaba ibitero bikomeye. Ndetse mu itangazo igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyaragitanze cyahise kivuga ko ngo ribo bakoze igitero civuganye umuvugizi wa AFC M23, ariko kandi nyuma yo gukora iryo tangazo bongeye bararisiba, bigaragaza ko wenda amahanga yahise abakondamuna. Ko turakomeza gukurikirana amakuru dufite nuko leta za Amerika zagize ico zishobora kugira ico zivuga, ko ntabwo baratanga itangazo zishobora kugira ico zivuga ku bijanye n'iraswa rya Wiringoma. Ubwo bari impande zombi zari mu gahenge, bikibazwa impamvu haba hakoreshejwe intwaro z'amadrone kandi bari mu gihe cy'agahenge. Gusa M23 yakomeje kugaragaza uruhare rwayo mu kugira ngo amahoro agaruke mu karere, ariko kandi leta ya Kongo nayo yakomeje gushira intambara imbere kuko iyo ihora ibyifuza, nubwo kandi isa niyananiwe ikomeze kwifashisha amahanga n'ibihugu byinshi mu by'ukuri utashobora kubara bimaze kwijandika muri intambara cyangwa se birimo gukorana na leta ya Kongo muri iyi ntambara. Mu misozi miremire ya Minembwe ahitwa za Bidegu, hitwa yego za Ibumba, za Gakenke, ndetse no mu ndego za Gitavi na za Karingi, ku munsi w'ejo mu by'ukuri hiriwe imirwano ikomeye. Mu ndego za Gitavi hiriwe imirwano ikomeye, ariko baraye babasubije inyuma, ndetse na za Karingi babasubije inyuma, naho hose narivuze za Gakenke n'ahandi hose mu Ibumba ndetse no mu tundi duce turi hafi aho ngaho. Mu by'ukuri hose babashije kuba babasubiza inyuma ku munsi w'ejo. Mu by'ukuri ntabwo intambara yari yoroshe, intambara yarimo nini cyane kandi yarimo ikoresha imbaraga nyinshi, yego za Mutunda na za Bicumbi aho hese. Yego nubwo bimeze gutya kandi mu by'ukuri
Ndagira ngo mbabwire ko wenda amakuru ntaba yoroshe hariya kuyatangaza kuko mu by'ukuri mu bice byinshi abaturage bari bahunze, ariko kandi amakuru dufite ni uko benshi batangiye kugaruka nk'ahitwa Irundu, abaturage batangiye kugaruka ariko kuva ku munsi w'ejo bundi abaturage bari bahunze mu bice by'Irundu, ariko kandi batubwiye ko abaturage batangiye kugaruka mu mazu kuva ku munsi w'ejo. Za Gakenke habaye imirwano ikomeye ariko basubije inyuma, no mu ndegu za Gitavi naho bari baje bameze nabi basubiza inyuma, za Bicumbi, za Mutundu, no mu nce za Karingi. Mu by'ukuri ndetse biravugwa ko za Karingi habaye imirwano ikomeye ariko Aduyi yaraye asubiye inyuma mu nce zose. Aya makuru tubabwira mu by'ukuri ni amakuru y'ukuri tuba twakuye hariya mu karere cyangwa se twahawe n'abantu bari mu gihugu cyangwa se bari mu rugo. Gusa hariho operasiyo ikomeye cyane, ubwitange budasanzwe kuri Twirwaneho ibasha kuba yasubiza umwanzi inyuma wese wari waje, kuko mu by'ukuri leta ya Kongo yashizemo imbaraga zidasanzwe ko hariya hari kurwana FARDC nkeya, kuko hariho ingabo nyinshi z'Abarundi ndetse n'Abatanzania ziri gukoresha intwaro ziremereye ndetse n'amabombe akomeye ari mu gutuma abaturage bahunga imihana kubera imbunda ziremereye zirasa kure. Nubwo nari mbabwiye ngo Irundu, ariko ntabwo Irundu bahagwaniye komite, ahubwo abaturage bahunze amabombe ava kure yarasagayo yerekeza aho imihana y'abaturage iri, kubera ubwoba cyangwa se kubera kwirinda ko abaturage bashobora kubagwa mu mirwano cyangwa se bakwicwa n'aya mabombe, bituma abaturage basubira inyuma cyangwa se bava mu mazu yabo. Amakuru dufite ni uko kugeza uyu munsi ari mu karere ari amahoro. Kugeza amasaha turi gukora inkuru mu by'ukuri nta makuru turamenya cyangwa se turahabwa ajyanye n'intambara. No ku munsi w'ejo niko twatangiye inkuru yacu mu gitondo tutaramenya amakuru y'intambara, ariko kandi buza kwira intambara yatangiye. Ariko kubera ko ni mu bihe by'intambara mu by'ukuri ntiwamenya ngo yatangira saa ngapi cyangwa se biragenda gute. Hari n'igihe amanetwork tuyabura pepe, tukabura abantu bahariya tukaza kubafatisha intambara yatangiye, bigatuma dukora inkuru imeze nk'igice cyangwa se inkuru ituzuye bitewe na situation iri hariya muzi mwese ya connection. Hariho kandi nukomeza kwihangana kuko ibihe nk'ibi ngibi byahozeho mu bantu bose bagiye bagira ama revolution, bagiye bahura n'intambara nk'izi ngizi, ariko kandi urugamba ruzakomeza kandi tuzarutsinda kuko generale yasize abivuze. Mukomere kandi mukomeze kwihangana nubwo turi mu bihe bisa nkaho umwanzi ariko twishima hejuru ashikiwe n'amahanga kuturimbura, ariko kandi ntabwo tuzashiraho, tuzagwana paka dutsinze uru rugamba. Iyi ni Upana Media TV, turabakunda kandi mukomeze mugire umunsi mwiza ndetse n'umugoroba mwiza ku nshuti zacu abadukurikira ndetse n'abadukunda mwese. This is Upana Media TV, turi kuwa gatatu ku itariki 25.